Lebyi bya SABC hi haxa twi kusuka eStudio 10 Auckland Park eJoni. Ntlhanu wa vanhu va muti wun'we va lova eka mhangu ya ndzilo eOlivenhout Bosch ePitori. Ntsumbu wa khale ka xandla xa President David Mabuza wu fika ekaya rakwe Barberton loko nkosi wa ximfumo wa Category 2 wu ta va mundzuku. Kasi mitlangu banyana va eka ntlangu wa vona na Tanzania madyambu lama va ri na nkhinkhi wo ku ya hlula. Va kanela lama mahungu ya Xitsonga eka SABC ni le ka channel ya mahungu ya Lihaye eka DTT riperile. Vanhu va ntlhanu va muti wun'we va tshwele ndzeni ka mkhukhu va lova eOlivenhout Bosch edzongeni vupela dyambu bya Pitori. Lava nga lova i kokwani, vana va yena vambirhi na vatukulu vambirhi. Munhu un'we u ponile. Va hlamulela mhangu eTshwane va karhi ku lavisa xivangelo xa ndzilo. Vaaki a va hlengeletanini ku ta chavelela va ndyangu wa ka Manganyi. Va ri matshalatshala ya ku pfuna a ya tswalanga mihandzu. Khulu ngizukuhlunga ikho ngila ngishiftila ngisahlala ngisuke absa ngenyawo ngezala ngathi ngize la ngizofika emntaneni wakhe ngoba inhliziyo yami ibhlungu kakhulu ngidabuke kakhulu kubhlungu kimi mabangifonela bathi izuzobona umngane wakho ukuthi yini emehlele ngizukuhlunga kakhulu. Va xiyenge xa xilamulela mhangu eka doroba ra Tshwane va karhi ku ringeta ku kuma xivangelo xa mhangu. We received the call at about 5:04 this morning for a shack fire. And immediately we dispatched our resources from Yuval Fire Station as well as Centurion Fire Station. The Emergency Communication Center then monitored the ongoings of the incident. But on arrival, the firefighters, they found that 5 people had already lost their lives here. The fire was already at its, bad stage where we cannot salvage anything. Meyara wa doroba ra Tshwane u ri va sungurile ku nyikela hi swihanano swa ku phalala eka ndyangu. First of all, we must support them in getting their families back to the northwest. The first thing that we've done was to deploy our social workers for psychosocial support. Our EMS team is also going to continue to monitor the site. Lava nga lova va ta lahliwa exifundzeninkulu xa Northwest endzhaku gimetiwa ka vulavisisi bya mhangu. N'wamabindzu Vusmuzi Cat Matlala u ta va a ha ri exitokisini ku fikela loko a tlhelela ekhoto n'hweti leyi taka. Matlala na nsati wakwe kun'we na vahehliwakulobye vambirhi a va ri khoto le Alexander eJoni. Matlala, nsati Tsakani Matlala na vahehliwakulobye va langute na milandzu yo hlaya ku katsa ku ringeta ku dlaya, xikungu xo dlaya, vukungundzwani no ringeta ku sivela voko ra nawu. Va vuriwa ku va bohe xikungu xo lava ku dlaya mutlangi wa le ka mutlangi wa swiphemu wa Muvhango eka SABC Tebogo Thobejani loyi a nga tshama a rhandza na Cat Matlala. Magqwetha ya Matlala va ri a va swi kuma maphepha hinkwawo ya vuxokoxoko bya nandzu lowu. Khoto yi yise nandzu eka n'hweti leyi taka leswaku vachuchisi va nyika magqwetha ya vahehliwa maphepha lama lavekaka. Ku khomiwa wansati wa 31 wa malembe mayelana no dlawa ka xifanyetana xa 11 wa malembe eJoni. Ntsumbu wa xifanyetana Jaden Lee Meek u kumeke eka complex laha va tshamaka kona eVliehof tin'hwetinyana leti nga hundza. Wansati loyi a nga khomiwa i Shaka naswona a ri kona ka mapfhumba yo koxa vululami mayelana no dlawa ka xifanyetana. Maphorisa ya kote ku khoma muehleketeleriwa eka mhangu leyi nga hlamarisa vaaki va le Vliehof. Ntsumbu wa Jaden Lee Meek wa 11 wa malembe hi vukhale u kumeke esitepisini endzeni ka yindlo. Muehli wa xisati wa 31 wa malembe hi vukhale u khomiwe hi Ravuntlhanu mayelana na nandzu wo dlaya. Ku ya maphorisa muehliwa i xaka ra ndyangu wa Jaden Lee. It's saddening and heartbreaking and disturbing to come to this type of situation. And what I'll confirm is that a 31-year-old lady, female, was arrested this morning by our team comprising of our provincial investigation unit, our provincial tracking team, working with Florida detectives. A very, very close family person is the one arrested.
ro hetelela loko Jaden Lee a voniwa hi loko movha loyi a fambisiwaka hi wona exikolweni wu nge cica ekaya ra yena. Hambi switetano a nga fikanga ekaya. Ntsumbu wakwe u kumeke siku leri landzelaka hi vaaki. Ntsumbu wa mudyondzi wa grade 4 a nga ambalanga mpahla leyi nga helela na timbanga, leswi nga hlundzukisa vaaki naswona vo tala va sola maphorisa, leswi hlamarisaka hileswaku muhehliwa a ri ku gingirikeni swinene eka mapfhumba yo lavana na Jaden Lee. We had to appear before Parliamentary Portfolio Committee on Police. We were lashed based on this case. As the police, firstly, I would like to indicate, we do investigation and arrest after. We don't arrest to investigate. And that's what happened. We managed to get a warrant of arrest yesterday, and this morning we pounced on her, unaware, unexpected. Jaden Lee u lahliwe emasirheni ya le West Park hi n'hweti ya Mudyaxihi, naswona swiyenge swa mahungu a swi nga pfumeleriwanga ku nga haxa ntirho wa nkosi. Muehleketeleriwa u langutele ku ya ekhoto ro sungula vhiki leri taka. Hofisi ya vuchuchisi NPA yi lava ku endla appeal ehenhla ka xiboho xo nyika bail eka 12 wa masocha lava nga va hehliwa eka milandzu yo dlaya. Khoto le Randburg eJoni yi nyike masocha bail ya magidi 10 wa tirhandi ha un'we. Lava 12 va langutene na swihehlo swa milandzu yo hlaya ku katsa ku tlhakisa no dlaya. Va vuriwa ku va va tlhakise no dlaya murhangeri wa ISIS laha tikweni Abdullah Abdiga na murinzi wa yena. Va tlhela va hehliwa ku dlaya phorisa ra Hawks Lieutenant Colonel Frans Matipa loyi a karhi a lavisisa ku tlhakisiwa ka murhangeri wa ISIS. 12 wa swirho swa mavuthu ya Afrika-Dzonga SANDF va hehliwa hi ku dlaya fukisi ra ti-Hawks Lieutenant Colonel Frans Matiba hi 2023. Va tlhela va khumbeka ni le ka nandzu wo tlhakisa muEthiopia na murinzi wakwe hi 2022. Nandzu lowu a wu lavisisiwa hi Frans Matiba wa ti-Hawks. Matiba u baleseriwe no dlayiwa eHammanskraal endzhaku ka loko a kume papila ra khoto ro va konanisa. Khoto ya majistarata wa Randburg yi va nyike bail ya 10 wa magidi ya tirhandi. Maqwetha va hehliwa hinkwavo ka vona veri nandzu wa mfumo wa hava ntikelo. The evidence can be still substantiated at trial, but at this stage we are satisfied that it's only circumstantial evidence. Just keep in mind, we haven't got content to the docket or any of the evidence up until this stage, and we'll only be privy to it at a later stage. The circumstantial evidence is what is leading to the weakness of the state case, of which the weakness of the state case with regard to those counts and others, from our point of view, constitute exceptional circumstance on its own, the weakness. Mfumo wo lava ku endla xikombelo xa appeal mayelana na xiboho xa khoto xo va nyika bail. Well, it's a disappointing outcome, as the NPA we had opposed the release on bail of the accused persons, but the court deemed them as suitable candidates to be released on bail and therefore fixed bail in the amount of 10,000 rands. Nandzu u ta tlhela ekhoto vhiki leri taka hi Ravumune ku va mfumo wu ta kota ku endla xikombelo xa appeal. President Cyril Ramaphosa u ta vulavula hi ta matimu ya khale ka President David Mabuza enkosini wa Mabuza lowu nga ta va mundzuku. Ntirho wa nkosi u ta va eMbombela eMpumalanga. Endzhaku ka ntirho wa nkosi, Mabuza u ta lahliwa ka vona eBarberton. U love vhiki leri nga hela exibedhlele xa le Joni endzhaku ko vabya swa nkarhinyana. Nkosi wa khale ka President kumbe khale ka xandla xa President David Dabede Mabuza u ta fambisa hi mfumo State Funeral Category 2. Khale ka xandla xa President David Mabuza u ta vekiwa endlwini yakwe ya makumu eka rakwe eMpumalanga. Ku n'wi xixima, President Cyril Ramaphosa u hlambanye leswaku nkosi wa Mabuza u ta va wa ximfumo wa xiyenge xa vumbirhi, nakona mijeko hinkwayo yi ta enhlisiwa tiko hinkwaro. Mabuza hi yena a nga tirha nkarhi wo leha tanihi holobyenkulu wa Mpumalanga. Hi nkarhi wa yena tanihi mutshami wa xitulu wa ANC, u engetele nkucetelo wa vandla exifundzeninkulu xa Mpumalanga. Ku fuma ka yena eka tipolitiki ku tiyisa hi loko a va xiphemu xa vaholobyenkulu vanharhu va matimba lava a va vitaniwa the Premier League. This is Mr. Unity. Today unity is in the lips of every ANC member. It's because of DD.
he was a symbol of unity in these tough times that the ANC has been alive. A tiviwa tanihi The Cat, eka yena a swi helelanga kwalaho. A seketela vun'we exikarhi ka khale ka kaya rakwe ra tipolitiki, laha vandla a ri languteka ri lahlekela hi rirhandzu ra maAfrika-Dzonga. Mabuza u vile xandla xa president, kambe sweswo a swi ri swa nkarhi wo koma. U tirhe theme yin'we ntsene. Ntirho wo n'wi tsundzuka wu sungule vhiki reri eMpumalanga. While we are here to celebrate his life, we also acknowledge that his untimely passing has left us scarred and deeply grieved. Vo tala va n'wi hlamusela tanihi munhu wa vanhu. U ta vekiwa endlwini ya yena ya makumu mundzuku ekaya rakwe eBarberton eMpumalanga. President Ramaphosa u vile na nhlengeletano yo sungula ePitori na vanhu lava nga ta rhangela mbulavurisano wa tiko kumbe National Dialogue. Vanhu lava va hlawuriwe hi yena president kusuka ka swiyenge swo hambanahambana. National Dialogue yi ta va n'hweti leyi taka ya Mhawuri, laha ku languteriweke ku kuma tindlela to tirha na swiphiqo leswi maAfrika-Dzonga va nga langutana na swona. Makumenharhu wa malembe ya xidemokirasi Afrika-Dzonga ra langutene na swiphiqo swo tala. Namuntlha president a hlangane ro sungula na swirho leswi nga ta vumba huvo ya ku fambisa nkanerisano wa rixaka. You are not being asked to represent any particular constituency or organization. Rather, you are being called upon to use your experience, your acumen, your knowledge, and your energy to give South Africans confidence that participation in the national dialogue can help to advance their interests and secure their future. Van'wana va na ku sola leswaku mikanerisano leyi ya durhela mfumo ku tlula mpimo, laha ntsengo wa kona ku nga pimetiwa eka 700 million wa tirand. Kambe President Ramaphosa u ri nkoka wa mbuyelo wa ntshamo lowu wu ta hundza ntsengo wa mali. We should not be surprised if there is skepticism or disinterest from some quarters of South African society about the national dialogue. We have already been confronted by the challenge of misinformation and misrepresentation, whether on what is perceived as the high cost of the national dialogue or on who is running it. We have already pushed back and said, even Cabinet, the last meeting of Cabinet agreed that the price tag of 740 is too much. The organizers have got to be asked to trim it a bit. Funding it, yes, it's an important event for South Africa to mobilize the whole of society around a common vision. No. Nhlengeletano yi ta pfuna swinene ku languta milawu ya mafambiselo ya ntshamo wa mikanerisano leyi nga ta khomiwa hi siku ra 15 n'hweti leyi taka. Malangute mahungu ya SABC vaaki va le Vutlokwa eLimpopo va mache va yisa tsalo ra swikoxo etihofisini ta Eskom. Vaaki a va tsakangi mhaka yo timeriwa gezi kumbe load reduction. Eskom yi ri yi tima gezi etindhawini leti nga talela hi miti leyi nga hakeleki gezi. Gezi ri timiwa ku ringana tiawara timbirhi nampundzu ni namadyambu. Vaakatiko va kombisile ku vilela hi ku macha handle ka madzolonga. Lava va lava leswaku Eskom yi yerisa ku va timela gezi hi minkarhi kumbe load reduction. Va vula leswaku vadyondzi ni van'wamabindzu hi vona lava khumbekeke swinene. Vaakatiko lava hlundzukeke va vula leswaku swakudya swa vona swa onhaka hikokwalaho ka ku tsemiwa ka gezi. We face the big challenge because if the electrician always is taking the electricity, we have problem because in the shops we buy the rotten foods. It's giving us big problem. Varhangeri va vaaki va lava leswaku Eskom yi kambela mindyangu leyi nga hakeriki gezi
hambi ku ri lava xavaka gezi leri nga riki enawini ku nga ri ku timela vanhu hinkwavo gezi. We are hoping to achieve a community-free load reduction. We don't want load reduction because it has started tormenting our people dating back from 2021 December till to date. We held various meetings with the stakeholders from traditional council, SAPs, local municipality, and the representatives from ESCOM. There were a commitment which they made on the 9th of September 2024, which said that they were going to conduct an audit, which they did. They never came back with the full audit report. ESCOM yona yi tshembisile ku yimisa ku timiwa ka gezi swa nkarhinyana. Hina va ESCOM hi vona swi fanerile ku hi nga suspenda load reduction for tin'hweti timbirhi loko hi kha hi endla ti-audit. Xivangelo hikuva i audit leyi already a hi sungurile. Loko swa ha ri tano, ESCOM yi le ku tirhiseni eka pfhumba ra load reduction leri fanaka na pfhumba ro tirhisa gezi hi ku siyerisana kumbe load shedding ku lawula matirhiselo ya gezi eka tindhawu to hambanahambana etikweni hinkwaro. Leswi swi vangiwa hi vatirhisi va gezi lava xavaka gezi leri nga riki enawini no ona swibokisana swa gezi. I vutivi Maluleka wa mahungu ya SABC a ri eVutlokwa. Nhlangano wa People Against Race Classification wu lava leswaku vanhu va nga ha vutisiwi ku i va mbala muni loko va nyikela ngati. Va ri mbala a wu na ntirho helo eka swo nyikela ngati. Nhlangano wu ye etihofisi ta swa ngati eCape Town ku ya koxa leswaku sweswo swi cinca. Mhaka yo vava eka van'wana lava tikiseriwaka hi switandzhaku swa xihlawulambala. Nhlangano wa PARC va vilela hikuva lava nyikelaka ngati va fanele ku boxa ku i va mbala wihi loko va nyikela ngati eWestern Cape Blood. Va ri blood service a yi bohi ku vika hi ta mbala wa munyikeli wa ngati. Va lava leswaku xiyenge xa mbala xi susiwa eka fomo. We envision South Africa without any race criteria on any forms. Race is not scientific, it's a social construct. Eka papila leri a va ri tsalele nhloko ya Western Cape Blood Service emasungulweni ya lembe leri, nhlangano wo ri a ku na xilaveko xa swa rihanyo lexi koxaka leswaku va tiva ku munyikeri wa ngati i wa rixaka rihi. These reasons why we ask these questions, or why we specifically ask the race question, is for medical reasons. It is very important for us to look at rare blood types. There's multiple different blood types. We use the common ABO blood group system, but there are people that have multiple transfusions. So there's very complexities involved here. And sometimes certain rare blood types can be found in certain ancestral groups. And that is the reason why we ask that on our donor questionnaire. Kambe va ri va le ku languteni ka tindlela tin'wana to cinca fomo laha vanyikeri va ngati va nga ta ka va nga bohi ku boxa mbala wa vona. Is astonishing because it's a false concept. How can you use a false concept with no academic or scientific or biological foundation as a tool to measure something against which you're measuring something? It's indefensible, it's scientifically flawed, it's biologically implausible, and that's why we call on those who use it as a criteria to remove it and to use other methods. It's a very lazy research tool to use race as a proxy for compatibility of blood. Blood does not have any race. Ori matiko tani UK, Canada na New Zealand hi yan'wana lava nga sa xiyenge lexi vanyikeri va fanelaka ku tsala mbala wa vona. Ori ku katsiwa ka mbala swi tekela ehansi ntshembo wa muvabyi. Mali ya ka randi yi tsanile pimanyisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 17 rand 92 cents, mpondo i 24 rand 94 cents, euro i 20 rand 95 cents, kasi pula tiko akala na Botswana i 1 rand 33 cents. Minkavelo eka Johannesburg Stock Exchange a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $3,360 a ounce, platinum i $1,372 a ounce, kasi nxavo wa oil and base i $70 na 8 cents imphongolo.
Vasirheleri va xidlodlo xa WAFCON Banyana Banyana va ya ombana xipano xa Tanzania eka mphikizano wa WAFCON madyambu lama. Banyana Banyana va ya ka ntlangu lowu endzhaku ko hlula Ghana hi timbirhi eka tandza hi Musumbhunuku. Mphikizano wa WAFCON wu karhi ku ya mahlweni eMorocco. Ntlangu wa Banyana Banyana Tanzania wu ta edorobeni ra Outja. Va ta va hlangana ra vumbirhi na Tanzania eka mphikizano wa WAFCON. Banyana Banyana va hlule Tanzania hi tigolo timbirhi eka yin'we eka WAFCON 2010 laha Afrika-Dzonga. Kambe va tlhele va tlanga swin'we na le ka mitlangu yo ringanela ku ya eka ti-Olimpiki lembe leri nga hela. Afrika-Dzonga va hlule mitlangu yi ri yimbirhi laha kaya na le ku fambeni. Hambiswiritano Banyana Banyana va langutele ntlangu wo tika ehenhleni ka Tanzania lava lavaka ku hlula ku va va yisa mphikizano emahlweni. Endzhaku ko boha golo yin'we eka tandza hi mali eka ntlangu wo sungula hi Musumbhunuko. We want to get a win. It would cement our place in the second round, and then the last group game would obviously determine who goes top. But I've seen the matches over the last couple of days. There's no easy game. And we've played Tanzania before, but that game's out of the window. It means nothing. So we also know that they need to win to stay in the competition. Elise na mutlangi wa le ndzhaku Levu Ramalepe va ri Banyana Banyana va fanele ku tlanga hi matimba no tlhela va huwisa tigolo. Move the ball around. That's all they need to do, because that's our strength as a team. Moving into small pockets, keeping the ball that long, making sure we tire our opponents, and making sure that when we get in the final third, we create those chances and maybe capitalize on them. Our ball retention needs to be better. Our rotation of the ball, as Lebo speaks, I spoke about, needs to be better. Our movement off the ball needs to be better, but we all know probably the heat played a huge role in that as well, trying to save energy. That needs to be better. And then, of course, our finishing in the final third, because we had really good opportunities with Jermaine, with Ronald having one, with Hilda having two on any given day. That's probably in the back of the net. Naswona leswi ntlangu nga wa vusiku hi awara ya 9 hi nkarhi wa laha kaya ku hambana na loko va tlanga na Ghana hi awara ya 6. Banyana va langutele maxelo yo hola lawa ya nga ta va tirhela kahle. Emakumu ya mhunga namuntlha na ya vhiki leri ka siku ta landzela xiviko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabunda.